Skawulik ule masanil. Chiwahune wach hayupal pais kane komam Jesucristo. Kane yet kawule hunel ne. Akomam ayik eyetok. Ayik apasek etok. Skane komam Jesus tsip yeh kanoh yucham chekbe shunik. Chihal wach kane ayach mamin. Yet hun skwalil altu ay cham shunik iomel pie. Yeto kawan epskuiwom. Mas toh tukanyin Jesus. Tolanan yegeloh kamasialoni. Atong hunti skalnel komam Dios. Epcham kawan kuiwom. Yet mas yabonep hank anehti. Mas tsaklo ep yinta Jesus. A mas tit aknah yinep. Kamasiloni tol tsakan oke yinta. Mas kalnen payep. Setiap tal cesaya, mas tak web ay tal kahanach rabi cial elap noh mas tol, a mas yal bayep, titanek cule yiloni, mas petepshin, mas yilonep ay tal kahan, kayet hungkutu mas kangkanep yetok, lanan sayay kangku. Cham antil yustak Simon Luin atong hun solep kawan tol mas yabeni tsetiet tal masyal cham shunik iom elpie kamas taklo kay bintak Jesus. Akong babel mas ilchah yuh cham antil atong yustak Simon kamasyalom ay mayal ilchah okhu cham kulwahwom tol jalelap nok chahepil. Marsitok ay Jesus. Ka Jesus mas kangkan tukanjin kamasyalom ay. Ayachton Simon skahol shunik. Ok ikanah kefas. Cial elap noh luin. Cial kapas elap noh chen. Skane komam Jesus. Chikal wach kane ayach mamin Jesus.